Sepodisi a fitlhetse ditopo di le 3 go latela letsholopatlo mo matlhakoreng a tselafefo ya N1. Ga go ise go itshupe gore a dipolao tseo di amana le ntwa magareng ga digongwana tse di thulaneng kgotsa ke go itseela molao mo matsogong. Yo mongwe wa ba ba boneng tiragalo eo a re dithuntsano di a oketsega kwa kgaolong eo mme di etegediwa ke ditiragalo tsa go rafa. Is that the police only showed up the morning when those gunshots happened at 6:15 yesterday evening. There were no police anywhere. There were no sirens anywhere. There were no helicopters flying around there. They only showed up this morning. Baagi ba re go nnile le thuntsano bosigo jotlhe ba la bobedi kwa kgaolong eo mme mapodisi a batlisisa. We do not know what the motive is. The bodies are confirmed to have gunshot wounds, but we will be investigating a cases of murder, 6 counts of murder, and then the motive will be determined. But we can say that with information that we have received, that these people that have died are confirmed to be are suspected to be zamazamas. Boitshupelo bo santse bo tlhotlhomisiwa.